Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwigomana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi babigaruka ku makuru na documentaire ha muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Urwego rwa polisi y'igihugu ni rumwe mu nzego zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage, gusa si kenshi abayobora uru rwego abantu benshi baba babazi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka y'umukuru wa polisi y'u Rwanda, Commissioner General Felix Namuhoranye. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe ibyo yize, imirimo yakoze mbere yo kuyobora polisi y'u Rwanda ndetse n'ibindi bimwerekeyeho. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi mba rugamba rugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, n'ugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dubakorera na documentaire umunsi ku munsi. Yewe DCG Felix Namuhoranye ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Ubundi inyandiko zihari zivuga kuri CG Felix Namuhoranye nizigaragaza amakuru y'ahantu yaba yaravukiye cyangwa itariki yavutseho, gusa zigaragaza amashuri yize n'ibyo yize naho yagiye yigira. CG Felix Namuhoranye yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza y'Utuzland mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Aha akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga, Bachelor's Degree in International Relations. Nyuma yaho yakomeje icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri kaminuza ya Nairobi mu gihugu cya Kenya. Aha akaba yarahavanye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo mpuzamahanga, Master's Degree in International Studies. CG Felix Namuhoranye si ayo masomo gusa yize, kuko yize n'amasomo yo gucunga umutekano ahantu hatandukanye, harimo ayo yigiye mu ishuri rikuru ry'ingabo za Kenya, ayo yigiye mu ishuri mpuzamahanga ry'amahugurwa ya polisi mu bwami bw'Ubwongereza, ndetse akaba yaranize muri Canadian Royal Police College mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada. Aho hose akaba ari aho yize ibijyanye no gucunga umutekano. CG Felix Namuhoranye inyandiko zihari zigaragaza ko ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990 yari azirimo, ndetse nyuma y'uko ingabo za FPR Inkotanyi zibohoye igihugu zikanahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, CG Felix Namuhoranye yari muri izo ngabo, ndetse akaba yaragumye mu gisirikare aho yakoze imirimo itandukanye kugeza mu mwaka w'2000 ubwo hashingwaga polisi y'igihugu, Rwanda National Police. Nyuma yo gushinga polisi y'igihugu, CG Felix Namuhoranye niho yahise akomereza imirimo ye kugera uyu munsi wa none. CG Felix Namuhoranye ageze muri polisi y'u Rwanda yakoze imirimo itandukanye, irimo kuba umuyobozi w'ishami ry'umutekano mu muhanda, kuba umuyobozi wa polisi ushinzwe ubugenzuzi bw'imyitwarire, kuba umuyobozi w'ishami rishinzwe amahugurwa n'igenamigambi. CG Felix Namuhoranye kandi yanabaye umuyobozi mukuru ushinzwe amahugurwa ya polisi muri misiyo y'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo buzwi nka UNAMIS. Kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2018, CG Felix Namuhoranye yari umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya polisi riherereye mu karere ka Musanze. CG Felix Namuhoranye kandi mu gihe yayoboraga iri shuri harangije abapolisi benshi b'abanyarwanda, hanahigurira abapolisi benshi bo mu karere u Rwanda ruherereyemo, barimo abaturukaga mu bihugu birimo Botswana, Repubulika ya Centrafrica, Kenya, Ethiopia, Namibia, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse na Zimbabwe. Yavuye kuyobora iryo shuri agirwa umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa, akaba yarakoze kuri uwo mwanya kuva mu mwaka w'2018 kugeza mu mwaka wa 2023 ubwo yagirwaga umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda asimbuye Dani Munyuza. CG Felix Namuhoranye akaba yarabaye umuyobozi mukuru wa polisi ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka w'2023 kugera uyu munsi wa none. CG Felix Namuhoranye yabaye umuyobozi wa kane wa polisi y'u Rwanda kuva yashingwa mu mwaka w'2000, kuko abandi bayoboye polisi y'u Rwanda barimo Brigadier General André Rwigamba wayiyoboye kuva mu mwaka w'2000 kugera mu mwaka w'2009, Brigadier General Emmanuel Gasana wayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2009 kugera mu mwaka w'2018, na Dani Munyuza wayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2018 kugera mu mwaka w'2023 ubwo yasimburwaga na CG Felix Namuhoranye. Nibyo yamenya kuri CG Felix Namuhoranye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda.
reka ngushimire n'abanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozi w'ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya CG Felix Namuharanye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza, kandi nimba rugambye ugeze kuri Imitalk Rwanda ugakunda ibyo dukora ntugende udakoze subscribe.